sepi euy mah. Halo, Ki. Coy, mana di mana? Biasa di tempat biasa. Ayo naon Ki? Gabut euy, urang ulin yuk. Ulin ka mana Ki? Kemana we? Asal ulah ke Arab we, jauh. Anjing misal ae. Kade ke tempat biasa aing sorangan ye. Tempat biasa mana? Mana? Biasa piraku tak apal maneh mah. Biasa di mana? Biasa di luar, biasa di jero, mana? Dieu. Biasa isa di pabrik hong goblok. Hong mana ya mana? Ada orang iker di hong. Hong mana ya goblok? Hongkong anjing. Piraku tak apal biasa. Mana hongna deket mana? Ada orang iker di hong. Tempat biasa, ay mana? Mana di marana? Iya, aing keur di hong. Piraku sia teka dulu. Tapi di mana ya mana? Tapi suarana deket ciga orang. Piraku sia teka dulu. Aing teh digigireun sia. Hah? Jangan lupa Jangan lupa subscribe, Oke, siap.